berduit sampai saat ini abang sedikit berduit hendak berbini lagi. Terima kasih pulang kami ucapkan, lawan itu mah haji pulang mana behiakan. Sawatu beli maknang mengalungakan, dikira bulu hibak lawan duit sawira. Jadi wan biar hari ini ulun padahi, lamun orang beli mak di ainang mangalonge. Mungkin tuh harganya harga nang 100 nang habang kaya ini. Sawat orang beli mak lawan amang mangalonge. Buling karena gere awak bebini lagi. Lalu bertarung ulun bermadinan, sesuai hajeng ini kada mau berduit sampai saat ini abang sedikit berduit hendak berbini lagi. Nah jadi wan biar hari ini ulun padahi, masalah hendak bebini ulun tuh begaya apa ai hari ini. Tapi bila amang duit banyak beisi, di ainang niat tulus amang di dalam hati. Bilanya banyak